Kua takoto te mānuka. Kua ua atu te wā ki te kiki a tātou tamariki, me māro, hitarari te tū, kia kaua e tangi, kia kaua e whakaputa i tō aroha. Kua ua atu e rāua. It's sad, it's heartbreaking to think of our tamariki stuck at home with the offenders, with the abusers, and women who can't escape. Living in that fear, I grew up in that fear. Ka mahitahi a Matt Brown ki ngā tāne me ngā whānau e pōkai kaha ana i ēnei āhuatanga o te whakarekereke tarāwhare. Beth Heke's hidings from Jake the Muss was nothing compared to what my mother received. My mum's black eyes were way bigger. Ko tātana pai pāpori e ki ana. She's not your rehab. He wāhi āhuru mōwai mo te tini me te mano i ēnei wā o te rāhui whakamohoa o te motu. We've been hearing a whole range of different stories from whānau. Children messaging us, writing into us saying just scared for their lives, scared for their mothers' lives. Hei tā ngā pirihimana o Aotearoa, e rua te kau ōrau te pikinga o ngā tūkinotanga a whānau i te rātapu tuatahi o muri mai i te whakataunga o te noho whakamohoa, tēnā i ngā tatauranga o ngā rātapu e toru o muatu. But a lot of men, yeah, they don't want to be angry. They don't want to feel inadequate. I think losing jobs and losing work, a lot of our men are feeling inadequate, when society has taught us that men should put food on the table, provide, and now we can't, and we have to depend on the government for our help. I titoa e te hoa mauroa o Matt e kōmene kururangi tētahi haka, hei kōrero i tēnei take tūkino a whānau i ngā marama kua hori. I nāia nei, ka noho tēnei haka hei wāhanga matua o tēnei kaupapa motuhake. E āki ana i ngā whānau ki te ako, e te toha i tētahi kiriata o rātau e haka ana ki te aupurangi. Ko ngā kupu o roto, e kōrero ana mo te kotahitanga o te tangata. Nā reira, ko te rārangi, ko tāku he whakapiki ake, he whakakaha ake, he hiki ake i te ora o te tangata. Hara i te mea kei te ki au ko au anake, ko tāku, engari ko te tāku e kōrero tia nei, ko te kotahitanga o ngā iwi, e whawhai ana mo tēnei take. I still believe there's a lot of men out there who are amazing fathers, and so my call is, my invitation, we want to invite whānau who don't struggle with domestic violence to stand up and speak for those that are stuck at home and living in fear. Ka rewa tēnei kaupapa, hei tēnei praere, mā te whārangi pukamata, she's not your rehab. Tā whiriruru, Tahu News.